ubwo leta zunze ubumwe za Amerika zari zimaze gushimuta perezida wa Venezuela Bwana Nicolas Maduro mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Donald Trump yatanze gasopo kuri Colombia na Cuba, avuga ko abategetsi b'ibyo bihugu nabo bagomba kurya bari menge cyane kubera ko inkota ya Washington yari yiteguye kubatamira cyangwa kubashishimura niba batayoboreye ku mategeko ava muri Maison Blanche. Mu kwezi kwa kabiri ikibazo cya Iran nicyo cyagarutsweho ndetse cyane ku buryo ku itariki ya nyuma y'uko kwezi Israel na Amerika bateye Iran batangiza intambara iri kuba kugera n'uyu munsi dukoraho ibiganiro buri munsi. Abasesenguzi batangiye kubona ko Donald Trump ashaka amasezerano n'ibihugu bitavuga rumwe nawe, ariko ayo masezerano akagerwaho binyuze mu buryo bw'intambara. Nyuma yo kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran, amaso y'isi yose yatangiye kwerekeza ku mutegetsi utanyeganyezwa muri Korea ya ruguru, kizwi na bose nk'umuravumba Bwana Kim Jong-un. Urupfu rwa Khamenei rwateye ikikango muri politiki ya Korea ya ruguru, ndetse abacurabwenge bafata umwanzuro wo kubeshya rubanda bakababwira yuko Amerika iri gukubitirwa muri Iran, ko ingabo z'abanyamerika zahashiriye ku buryo umwanzi ngo adashobora kongera kugira igihugu na kimwe yiyenzaho. Ubu tuvugana muri Korea ya ruguru bose bazi ko Khamenei akiri muzima, bo niko babyizera ni nako babwiwe, ndetse ahubwo ko ari we uri gutanga amabwiriza yo guhondagura ingabo z'abanyamerika. Icyemezo cyo guhisha ukuri kubera muri Iran no guteza imbere ibinyoma muri Korea ya ruguru niyo ntwaro ikenewe cyane na Kim Jong-un, kubera yuko aramutse atabikoza atyo ashobora kwisanga yatsinzwe atarwanye. Mu by'ukuri izi ntambara za Trump zishobora kugera no muri Korea ya ruguru. Gute kandi ryari? Kubera iki Bwana Kim Jong-un yahisemo kubeshya rubanda muri Korea ya ruguru? Byari bigamije iki? Nguhaye ikaze ukurikiye Gentil Gedeon Official. Ubwo intambara Amerika na Israel kuri Iran yari igitangira ndetse bikamenyekana yuko Ayatollah Khamenei yishwe, ibitangazamakuru bya leta ya Korea ya ruguru byo byavuze ibindi. Mu nkuru zabo za mbere bakoresheje amagambo akomeye cyane arimo gushinja leta zunze ubumwe za Amerika na Israel gutangiza icyo bise intambara y'ubugome ku gihugu cya Iran. Icyahindutse no kubona iyi nkuru ihinduka imfashanyigisho, ariko ibindi byari bisanzwe muri Korea. Ukuntu bafata uburengerazuba bw'isi na Israel byo nta cyahindutse rwose. Mu kurenga cyane ibitero by'abanyamerika byibasira ibindi bihugu hirya no hino ku isi, Korea yagiye hejuru cyane. Ikintu gitangaje muri iyo nkuru nuko nta hantu na hamwe umunyamakuru yigeze abwira abasomyi iby'urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei cyangwa se abandi bayobozi bo hejuru mu gisirikare baguye muri ibyo bitero. Iyi nkuru yasohotse nyuma y'uko leta ya Iran yari yamaze no kwemeza urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei, ariko umwanditsi w'iyi nkuru muri Korea ya ruguru ntiyabikomozaho. Kuba ikinyamakuru nk'iki cya leta cyarabitarutse ntabwo ari ibintu by'impanuka, si ukwibagirwa cyangwa kutabimenya, ahubwo ni ikimenyetso gishingiye cyane ku mayeri ya politiki, ibintu byakozwe ku bushake bw'abacurabwenge b'i Pyongyang. Aya mayeri n'ubundi asanzwe akoreshwa kubera yuko leta ya Pyongyang ifite ubushobozi buhagije bwo kugenzura amakuru yose agera ku baturage, ayo bemerewe kumenya n'ayo batemerewe kumenya. Ibyakorewe muri iyi nkuru ni ibintu byari byizweho neza kandi byatanze umusaruro ufatika. Ubuyobozi bw'icyo gihugu bubona amakuru nk'igikoresho gikomeye cyane muri politiki, igikoresho gishobora kubaka ubutegetsi cyangwa kikabusenya. Niyo mpamvu leta yashyizeho uburyo bwinshi bugamije gutuma abaturage bamenya amakuru yatoranijwe neza kandi agenzuwe na leta, kandi ayo makuru akaba ashyigikira ubuyobozi bw'igihugu n'ishyaka riri ku butegetsi ry'abakozi. Impamvu leta itigeze yemeza iby'urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga wa Iran nuko bazi neza yuko nta makuru aturuka hanze y'igihugu ashobora kugera ku baturage. Ibinyamakuru byose by'imbere mu gihugu biri mu maboko ya leta, nta binyamakuru byigenga cyangwa se imiryango y'ibitangazamakuru ikorera imbere mu gihugu. Ibinyamakuru bisigaye byose bikorera ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi ry'abakozi nyine. Abanyamakuru bose bakora akazi nk'abakozi bashinzwe ibijyanye no gukwirakwiza propagande cyangwa ubutumwa bwa leta, ubwo bakanahembwa na leta. Inkuru zitangazwa ziba zigamije kugaragaza ko ubuyobozi bw'igihugu bukora neza, ko abaturage bishimye, ko igihugu gihagaze neza mu bijyanye n'ubukungu no mu gisirikare. Inkuru zigaragaza ibibazo bikomeye, amakimbirane ya politiki cyangwa se kunenga ubuyobozi, ntabwo izo zishobora guhabwa umwanya no gutambutswa. Bituma byoroha cyane rero kubera yuko rubanda batemerewe gukoresha internet mpuzamahanga. Bose bakoresha umuyoboro wa internet w'imbere mu gihugu witwa Kwangmyong. Ni internet y'imbere Korea ya ruguru ikoresha, idashobora gusangiza amakuru n'abandi bantu. Uyu muyoboro umeze mu by'ukuri nka internet,
ariko nanone ukaba ugizwe n'imbuga zatoranijwe na leta zigomba gusomwa, izindi ntabwo zibaho. Uyu muyoboro ubamo amasomo ya za kaminuza, inyandiko z'ubushakashatsi n'amakuru atangazwa na leta gusa. Ntabwo ushobora kubona amakuru yo hanze y'igihugu cyangwa imbuga mpuzamahanga. Ibi bintu bituma abaturage benshi batamenya ukuntu ibindi bihugu bibayeho cyangwa se ibibazo by'ukuri byugarije igihugu cyabo. Leta ya Koreya ya ruguru ishyiraho amategeko akomeye cyane ateganya ibihano bikarishye ku bantu bakwirakwiza amakuru batahawe na leta, aba ari nko gukwirakwiza ibihuha. Uko niko ibinyamakuru bya leta byose byemeje guhisha iby'urupfu rwa Khamenei, nyamara ari umutegetsi wo hakurya kure cyane. Kugera ubu tuvugana, abaturage benshi bazi yuko Amerika na Israel bateye Iran, byo barabizi, ariko bazi neza yuko Iran irimo irwanaho bidasanzwe, kandi bazi ko umuyobozi w'ikirenga ari uyobora urwo rugamba. Ubuyobozi bwo muri Koreya ya ruguru bushingiye cyane ku kuba umuyobozi mukuru agaragazwa nk'umuntu udasanzwe w'ikirenga nyine, udashobora gutsindwa cyangwa kwicwa n'umwanzi uwo ari we wese. Bwana Kim Jong-un afatwa nk'ufite imbaraga zidasanzwe, ndetse abaturage batozwa kumwubaha, kumwizera no kumubona nk'umuntu udashobora kunyeganyezwa n'ibitero byo hanze. Uko ari nako abaturage b'iki gihugu batekereza abayobozi b'ibihugu bikorana na Koreya ya ruguru, harimo nka Vladimir Putin w'Uburusiya, kimwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Baramutse rero bamenye ko Ayatollah Ali Khamenei yishwe n'Abanyamerika, ndetse ko ibitero byahungabanyije igisirikare cya Iran, bashobora guhindura imyumvire, bagatangira gutekereza yuko n'umuyobozi wabo w'ikirenga ari umuntu ushobora kuba yarwanwa kandi agatsindwa mu buryo runaka. Iyo rero ni impamvu nyamukuru ubutegetsi bwa Pyongyang butifuza ko ayo makuru amenyekana mu gihugu. Ku ruhande rwa Kim Jong-un, ashobora kuba afite ibibazo bitandukanye kandi byinshi ari kwibaza. Muri iki gihe Amerika na Israel bakomeje ibikorwa bya gisirikare, umutekano ukomeje kuba muke mu burasirazuba bwo hagati. Abamwegereye cyane cyane abashinzwe umutekano w'igihugu barimo barasesengura buri kintu cyose cyabaye kuri Iran, bati iki kubera iki, gihuriye he natwe. Bamaze kubona neza ko perezida wa Amerika ashobora kuba ari mu biganiro bya diplomasi n'igihugu runaka, hanyuma agahindukira agakoresha imbaraga za gisirikare mu buryo bwihuse. Babonye kandi yuko Trump atari umuntu w'umwizerwa, ko ari umuntu mwavugana inyuguti ya A bugacya inyuguti ya A yahindutse B. Aha rero niho hagomba gushingirwa ingamba zo kwemeza niba ari ngombwa yuko Kim hatekereza ku ngingo kongera kuganira na Trump, cyangwa se ahubwo niba bitagikenewe. Uko biteganijwe, Trump afite gahunda yo gusubira ku mugabane wa Aziya mu mpera z'uku kwezi. Izaba ari inama idasanzwe ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Kugera ubu ngubu nta gahunda izwi yuko Trump azahura na Kim Jong-un muri urwo rugendo. Gusa hari abantu benshi basesengura bakanakurikiranira hafi bavuga yuko ari ibintu byashoboka cyane yuko bashobora guhura. Shad O'Carroll, umuyobozi w'ikigo gisesengura ibijyanye na Koreya ya ruguru cyitwa Korea Risk Group, avuga yuko aramutse ari Kim Jong-un yahitamo kumva ko ibiganiro bya Washington na Pyongyang ari inyungu za Pyongyang. Kuri we impamvu nyamukuru si uko Koreya ya ruguru yabishaka kumvikana n'Abanyamerika byimazeyo, ahubwo ni ukugerageza kugenzura imiterere y'imyanzuro ya Trump, kubera ko ngo ari umuntu ushobora guhinduka cyane kandi vuba. Kwanga kuvuga yuko Khamenei yapfuye bigaragaza ubwoba, ngo no kutigirira icyizere ku muyobozi w'ikirenga wa Pyongyang, kandi ngo ntabwo ari inshuro ya mbere Kim ahangayikishijwe n'ingaruka z'ibikorwa by'Abanyamerika ku bayobozi bo hirya no hino mu bindi bihugu. Ni ibintu ngo byanagaragaye mu ntangiriro z'uyu mwaka, ubwo ingabo zidasanzwe z'Abanyamerika zafataga perezida wa Venezuela Nicolas Maduro mu buryo bwatunguranye. Icyo gihe Koreya ya ruguru yahise ikora igikorwa cya gisirikare cyo kurasa misile mu kirere. Imbere mu gihugu bavuze yuko ari ukugerageza intwaro nshya, ariko ku ruhando mpuzamahanga bo siko babibonye. Byasobanuwe nk'uburyo bwo kwerekana imbaraga, kimwe no gutanga ubutumwa bw'uko Trump adashobora kuzana imikino nk'iyo ngiyo kuri Pyongyang. Nyuma y'uko Iran itewe, nta gikorwa cya gisirikare na kimwe Koreya ya ruguru yagaragaje. Mu mateka ya Koreya ya ruguru hari ikindi gihe intambara z'Abanyamerika mu mahanga zateje ubwoba n'ihungabana ridasanzwe ku butegetsi bwa Pyongyang. Reka tuvuge mu bihumbi 2003, Amerika yagabye ibitero bikaze kuri Iraq. Nyuma gatoya uwari perezida George Bush ahita ashyira Koreya ya ruguru mu bihugu bigize agatsiko k'ababisha, Axis of Evil. Wari umuyobozi wa Koreya ya ruguru icyo gihe ni Kim Jong-il, ni se wa Kim Jong-un. Yamaze igihe kitari gitoya mu bwihisho buhambaye, atagaragara mu ruhame. Igihe yaviriye mu bwihisho ntabwo yahise asubira mu buzima busanzwe, ahubwo yabonekaga ari mu bigo bya gisirikare gusa, ahantu yizeye umutekano kandi ku buryo buhambaye.
Iyo myitwarire yagaragaje ubwoba n'impungenge bidasanzwe, binatuma ingamba z'umutekano wa bwana Kim Jong-il wamaze gupfa ukazwa bidasanzwe. Icyakora uko ibintu byari bimeze icyo gihe bitandukanye n'uko bimeze ubu ngubu nyuma y'imyaka 23. Kim Jong-un ntarigera yihisha cyangwa ngo amare igihe kinini cyane atavuga. Nyuma y'ibyabaye muri Iran, we yakomeje ibikorwa bisanzwe birimo no kugaragara mu ruhame cyane. Ibi ngibi byerekana yuko ashobora kuba yumva neza ko afite icyizere kirenze icyo se yari afite mu bihe byashize. Imwe mu mpamvu zituma Kim Jong-un yumva afite icyizere ni uburyo Korea ya Ruguru imaze kubaka sisiteme ikomeye cyane yo kurinda abayobozi. Inzego zishinzwe umutekano zirimo Guard Command zihora zisesengura neza buri kantu kose kashobora guteza umutekano muke n'icyo ku buyobozi. CNN ivuga yuko Korea ya Ruguru ifite imwe muri sisiteme zikomeye cyane kurusha izindi ku isi mu kurinda abayobozi. Kim akunda kugenda mu ibanga rikomeye. Hari igihe abamurinda usanga bamaze amasaha menshi mu magenzura y'umutekano we mu birori runaka, ariko bikaza kurangira umuyobozi wagombaga kuza ataje. Ubwo ni Kim. Ngo hari n'igihe mu mujyi atambuka imodoka za perezida nkaho ari kwerekeza ahantu runaka, ariko mu by'ukuri nta muyobozi n'umwe urimo. Ngo ari amayeri yo kuyobya uburari. Iyo atari mu ngendo aba ari ahantu hatekanye cyane ku buryo yumva yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bazo badashobora kumugeraho. Ibi ngibi bibera munsi y'ubutaka mu murwa mukuru Pyongyang, cyangwa se nanone mu misozi minini cyane iri mu majyaruguru y'igihugu ahari ubwisho bwihariye. Hari abasirikare badahumbya, batagira telefone cyangwa irindi tumanaho, kandi bashobora kumara imyaka myinshi cyane batarabonana n'abantu bo mu miryango yabo. Abo basirikare bagenzurwa n'urwego rwitwa Supreme Guard Command. Ni itsinda ry'abasirikare b'intoranywa mu buryo bwihariye cyane, hakurikijwe ibintu byinshi: inkomoko y'umuryango wabo, family background, ubudahemuka ku butegetsi bwa Kim, ubuzima bwiza, ubushobozi bwihariye mu gisirikare no gutekereza wihuse. Muri Korea ya Ruguru amateka y'umuryango yitwa Songbun System, kandi aya mateka agira uruhare rukomeye cyane mu kumenya niba umuntu yizewe n'ubutegetsi. Abinjira muri uyu mutwe urinda bwana Kim akenshi baturuka mu miryango izwiho gushyigikira ubutegetsi kuva na kera. Abagize uru rwego noneho bahabwa imyitozo ikomeye cyane mu bya gisirikare n'umutekano, cyane cyane kurinda umuntu w'ingenzi, VIP protection. Batozwa kurwanya ibitero bitunguranye, gutahura ibyago hakiri kare cyane no gufata ibyemezo byihuse mu bihe by'akaga cyangwa by'amage. Ikindi kintu gituma umutekano wa Kim ukomera cyane ni ibijyanye no kwirinda ubugambanyi ku banyamahanga, kimwe n'uburyo bwo kuwushyira mu nzego nyinshi, multiple security layers. Hari amatsinda menshi akorera hamwe, ariko buri tsinda rifite inshingano zitandukanye kandi zihariye. Ibi bintu bituma abantu bacunga umutekano nabo ubwabo usanga badafite amakuru asa cyangwa ahuriweho, ku buryo buri tsinda riba rifite ibyaryo n'amakuru yaryo yihariye, multiple security layers. Ibyo ni ibintu dusanga no mu bindi bihugu, ariko ikintu cyihariye cyane ku barinzi ba bwana Kim ni ubudahemuka bw'urwego rwa nyuma, absolute loyalty. Kuyoboka umuryango wa bwana Kim bifatwa nk'inshingano y'ibanze ya politiki n'iy'umuco. Ibyo ni ibintu bituma bwana Kim yumva ko nta mwanzi waza kumugirira nabi imbere mu gihugu, cyangwa se nanone kumugambanira binyuze mu gutanga amakuru y'aho aherereye. Ku bitero byaturuka hanze, Kim yumva afite imbaraga zikomoka ku kuba atunze intwaro za kirimbuzi. Iyi mpamvu ni itandukanya Korea ya Ruguru n'ibindi bihugu bitandukanye nka Iran cyangwa Venezuela. Ubuyobozi bwa Pyongyang buvuga yuko bufite misile zihambaye zishobora kujya gusuka ibitwara ahantu hatandukanye, kandi ahariho hose ku isi, harimo n'ahariho hose ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo bimeze gutyo, abasesenguzi baganiriye na CNN bavuga yuko kugira intwaro kirimbuzi bidatanga umutekano usesuye. Hari uwagize ati intambara z'iki gihe zerekanye yuko inzego z'ubutasi zikomeye mu bihugu byinshi zishobora gucangira mu bikorwa by'ibihugu by'ibihangange. Igihugu kimwe gishobora kumenya aho abayobozi b'ikindi baherereye, guhagarika imiyoboro y'itumanaho, kimwe no gusenya uburyo bwo kwirinda mu gihe gito cyane. Ni ingingo ishobora kwibutsa bwana Kim Jong-un ikintu cyabaye mu bihumbi 2019 mu mujyi wa Hanoi muri Vietnam. Icyo gihe Kim yaragiye kubona na perezida wa Amerika Trump, kandi havuye Pyongyang afite icyizere cyinshi ko bagiye gusinyana amasezerano akomeye. Yari kumwe n'abandi bayobozi ba Korea ya Ruguru bizera yuko amasezerano agiye kugerwaho. Mu buryo butunguranye, Trump n'itsinda rye bahagaritse ibiganiro nta mwanzuro, nuko Kim asubira mu gihugu cye nta n'amasezerano abonye. Nyuma y'iyo nama ya Hanoi, Kim yahise ahindura ingamba,
atangira kugabanya ibiganiro ibyo ari byo byose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'ibyamuhuzaga na Trump, ashyira imbaraga mu guteza imbere inganda z'intwaro za kirimbuzi no kubaka igisirikare muri rusange. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden, ibikorwa byo kugerageza misile byariyongereye cyane muri Korea ya Ruguru. Nyuma yaho Kim yateye indi ntambwe ikomeye yo kwegera Uburusiya. Mu gihe intambara yo muri Ukraine yahinduraga imiterere ya politiki mpuzamahanga, Korea ya Ruguru yo yari ibonye amahirwe akomeye yo gukorana n'Uburusiya mu buryo bwayo. Kim yahuye na Vladimir Putin inshuro nyinshi, maze ibihugu byombi byemeza ubufatanye mu bya gisirikare. Bivugwa yuko Korea ya Ruguru yohereje ibisasu byinshi biremereye ndetse n'abasirikare bafasha Uburusiya muri iyi ntambara. Ku rundi ruhande, Uburusiya bwahaye Korea ya Ruguru ibiribwa, babaha peteroli kimwe n'ikoranabuhanga rya gisirikare. Ubu bufatanye ariko ntibukwiye gushuka bwana Kim Jong-un kubera ko amateka agaragaza ukuri guteye amakenga n'impungenge. Uburusiya n'Ubushinwa si ibihugu bikunze gutabara abafatanyabikorwa babyo mu buryo bwa gisirikare. Aha rero niho Amerika igaragaza itandukaniro. Iran yo yari ifite umubano wihariye n'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa icyarimwe, ariko imaze kugabwaho ibitero byinshi kandi biremereye. Nyamara nta gihugu na kimwe muri ibyo tuvuze by'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa cyayitabaye mu buryo bw'igisirikare. Uku ni ukuri kugomba gutuma bwana Kim Jong-un atekereza ko kwiringira inshuti gusa bidahagije. Kwibeshya yuko Trump adashobora gutera Korea ya Ruguru byo ni amakosa. Ni ibintu ashobora gukora kandi abyutse mu gitondo asa n'uwikinira gusa. Ibyo ni kimwe no kwizera ko Uburusiya cyangwa se Ubushinwa butazatabara umufatanyabikorwa wabo. Umubano wa bwana Kim na Trump wigeze kuba mwiza cyane mu bya diplomasi. Ahantu heza byageze ni mu bihumbi 2018 ubwo bahuraga bwa mbere bahuriye muri Singapore. Icyo gihe bagiranye ibiganiro bise byiza, baganira ku buryo bwa gicuti. Nyuma yaho Trump yagiye avuga yuko Kim yamwandikiraga inshuro nyinshi nzandiko ngo nziza cyane. Hari ahandi Trump yabwiraga abanyamakuru ko rwose yikundira bwana Kim. Icyakora hari amahirwe yuko muri politiki ya Amerika yo mu myaka ishize batari kugaruka cyane ku kibazo cya Korea ya Ruguru. Ibi ngibi bishobora gutuma Kim yumva asa n'utekanye, cyangwa nanone Trump akaba ashaka kuzamutungura akamukubita atazi ikimuhitanye. Mu nama iheruka yahuje abagize ishyaka riri ku butegetsi muri Korea ya Ruguru, Kim yavuze ko igihugu cye gishobora kugirana umubano mwiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yongeraho akantu k'ingenzi ko kugira ngo bishoboke bizasaba yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemera Korea ya Ruguru nk'igihugu gifite intwaro za kirimbuzi. Nta hantu na hamwe Trump aherutse kuvuga yuko ashaka gutera Korea ya Ruguru, uretse ko nta naho Trump aherutse kugaragaza yuko yifuza ibiganiro n'abanyakorea ya Ruguru. Iki ni igitekerezo gikunze kuganirwaho cyane mu by'umutekano mpuzamahanga. Abasesenguzi benshi batekereza yuko ngo bitari hafi aha ngaha rwose, kubera ko ingaruka n'akaga byakurikiye iyo ntambara bishobora kuba binini cyane kurusha inyungu yaturuka muri iyo ntsinzi. Amerika n'inshuti zayo cyane cyane Korea y'Epfo n'Ubuyapani bahorana ubwoba n'urwikekwe bw'uko izo ntwaro zishobora kubaraswaho, cyane ko bafata Kim Jong-un nk'umuntu ushobora guhubuka isaha iyo ari yo yose akabajugunyira ibisasu. Amerika iramutse ishobora gusenya burundu ubushobozi bwa Korea ya Ruguru byafatwa nk'intsinzi ikomeye cyane mu mateka, kubera ko byagabanya ibyago byo kuzarimburwa n'izo ntwaro. Indi ntsinzi Amerika yakora mu gutera Korea ya Ruguru ni inyungu za politiki n'umutekano w'akarere. Korea ya Ruguru ni igihugu gifite ubutegetsi bukomeye cyane kandi bwa gisirikare bwiteguye kubangamira imigambi yose y'uburengerazuba bw'isi muri ako karere. Cyakora hari abatekereza yuko Trump ngo nubwo yicecekeye ariko agaragaza ibimenyetso yuko na Korea ya Ruguru yakurikiraho, nyuma yuko muri Venezuela avanyeho ubutegetsi amwikoreye amuvanye mu gitanda, naho muri Iran akamwicara mu biro bye hamwe n'umuryango we akanakomeza ibitero aho muri Iran. Turabashimiye rero, nimugire ibihe byiza mwese, ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.